Midweek analysis Julie Tamebe television kinera matien nya Wilfred Kay wanen we lock ma teammate die chabet kinera matien ma chel wanero aduke me ko lock me winyu piri ikom Christopher Okello onyom maunde ko tien angwen contradicted part of it kinera matien mutaka mo tiu na dit Christopher Okello nyom ugoydano la choj mo yek ya wono maraja deda wanyam kachil kwedi Itamebe television kawanero die chabet ket man lok ber ka were kwere wanero beri chankwandi Okello lok ma per tek twal ki chal mati piwa clear speaker me parliament me lo Uganda Anita Mong kachil ki deputy kachil ki DP president Norbert Mao general mati minister bu mote kingi ki salute ma per tek twal man game waningo kawa kili ya giki le même parliament go proposing motion ma pere tek maga mero nyamo me diro mwaga me berikom ni yaki mwaga beach ni o kere mwaga bero dul me Uganda Law Society yar kama ling ni e oni to twer padano pien pebe de twal kidok bena lu dir mo ken ma don wajini man wor me tela wanyam ka chil kwedi Itamebe television kiner matien kawa neno lok ma pir tek mo time di chabet i Uganda furli atiro malupe ki topa lo tera ngwen menoni la cho ma kiloni Christopher Okello nyum onero lo tera ngwen i chabet man i ne da pawi dek ki ber ka winyo pirne i gaba ground i gankwana chel menoni balo time ye kamenoni a cheke me winyo piru pitian ma chel ma ke kelo ber te der i kindu kin gang kama gi winyo ka kama ngol mir pore ye ini amero ke kome Christopher Okello nyomo yar lok ma mer wachi pe ki bal mo ke ken tinni lok ma dago chung widano mutaka pa prison maution Christopher Okello nyom tika bino kere inyim court the same ground you diko chan onyono la church mo yuek ma no tika temu covering stories ngo ma tika time ichawa me diko wait ya wano maraja deda Akibal. Kama ki biego ni kit ma chere mutaka no je kwere losing break ma mere ichao matiga donya the entrance me ba kama kot tie katime ye donc pa wangeyo pingom we kami kong some few details concerning kit ma mutaka mero time kwere wachwa kama leng ni mutaka man tie number plate pamutakaman maution la diti tie UU not abichel abero man Toyota van ma pole dulme prison gen gitiu kere pole ka gitiga tingu dano mano gitiga tawna nyim court pien madano chalo Christopher Okello nyum ono pepore ne ki twer wot kwen nyugo kitiu ke mutakama pat waneno donne I dog gate megaba aye kam mutaka uje majene onyono la church man Matthew I mean TV mo chel me PL on TV Matthew la church matek to twale TikTok bere mangene kinyin ma pere tek erberu darma poleu berkatich ilok ma church ma pol pilwogi kare bere matek dada kawa neno mutaka man onyono en awan mara chiwie nye Ronald Mulwana en tiki channel ma mere onyone bloggers no tiktokers ma bene tiu ma tek ma covering stories mu ken ma time kin ping Uganda ka kenani ki kwanye ka gitere odiat ki tika temo neno daktari ma tika tiji kome ka gwak alaka ma beberu tie bad la page ma tie ye ni pingo mutaka ma tion la bal ye je nyon la church pingo mutaka ma tion la bal aye kila wano ma teka dada pian ma nen pol kare kama gitere lo bal ipir mo ka ken kori gena ko mer football time but berter chalmo pi gibom raj mangoni konni wako bino the side of the story keta gwak jomo kenne magiti prison magudoy mutaka meno gibe gamo kwere pien mutaka ma ngewni ma pie giter tingo yela bal metene kama gibe piru ye piru no kiti service morama
no balmo petie come. And of course kenen mo takne kita nen kwere nen maleng mat petwer biokne no twero losing break ma mero I chao mo ke ken enini mini wala pen kilok ma poli wiwa we kon yang tammi I comment section ping itame be television midweek analysis waneno with lok ma pigi tego lumeme parliament guberu ping ka chon with lok ma kar ki compensate melo Uganda article PR bongan we ario ma ki ber kaneno pi be pa gwok pi dar mo kene miri pa lumeme parliament onyo joma moko check ka chelgi executive gen wajani mir ki di kar gio ni yake maka big ni o kere maka bero The economy is doing wonderfully. We kit metel ma megi u ben ma be kira gen tamu kere nan tel gwok twer kila loga kit metel Uganda onyo gwok twer ke la gamme peke mo ken ma pol ma diga dina nyole melo Uganda. It is not me. I heard it somewhere. Minister, you say. And when I dama pol ikin giti joma inoni ko bercha no giti ikin joma giti ngej iket me politik gen wajni eni noti kin wor ilok matela pienne be bado don pa Uganda ki nyaayo ben chal me bad ma pol ki cham chana pienne nge Uganda ba chalo lobo pole duju kero gi ket me tit peti ma be ma pole ka mer ma bero wero wor ket metela rome cher malo ma tega dadam wanen nyik lok mo ken mo kar ke bota dana rio ma pigi tego semu Uganda o gama ma be da kun waji mando beter Uganda ilok ma cham chana ki wor ma tega dadam la dit Richard Lumu beno tiel ko lok pa semu Uganda ba tek trial ne Uganda football o ruam me kwanyo kar me tele ba megi ni ya ki ma big no kere ma ber bien wega nyole me lo Uganda bi beru ki ker me dem chan ma tegra da ma ka bini lokum nyaano lonyo kilim manno twer we ko jim kene pa butine ketaw no mere penchek me lo Uganda uti kwere dun me Uganda Law Society u beru dula chiel ma gene lokum chek ka cheki twer magi gore ka chiel lu pirida kilo ngol ko mo kene ma do gen ben go doga lok wachini penchek ati ko na ma piara bu ngan we rio yaro kama leng ni gen ma charo dul maneno lokum kebe mo ko chek pegi ye ni loko twero ki loko miri me chopo miri pa jomo ken mati gameta mamalo twer tine le boy penyo tampa lu teder nyura tini kama leng kadi peti kibi medo tam limit pa lu meme parliament aki maga bero aki maga bicher maga bero u miri konge pen tampa lu teder manyuti penyo tampa lu teder malu peki ate ko na ma piar bu ngan we rio foot pe otime edo ketika temo penyo tampa dano ki mala ye mano gen jo magi wajani gi wigi chek because wanano minister manen lokum chek lo Uganda general Norbert Mao beno wajani lok eni ki chwalo nyim committee madan me nyamone weke nen ka kitwer lok meno dogo chel chek ma pier tek ento lu dur mo kene magati ite party NRM go wajani kadi bedi ki mok lok mano dok ba chel chek ma pier tek ma koni be kwanya mwaga bi cher mwaga ber pe bo chako tiji parliament ma pa we rio ne bi chako tij gwakwe parliament ma pa we dek menenge mwaka bij mo kan matika beno manjede probably we magali bario ki pierre dek we chel aye gwak chek eni kake mogo rama chako tij ikom le meme parliament magum bi kaygi gibe dok on moko chek e maga matika beno chaeni ento angeni pol kare we ngiu i magali bario ka pa we bero logo beru tie makwa lokom h limit beno beru tegada da bad baneno ya gikine e on peke logo dogo chero chek mo mati genuine total kadi beti food still tikin pending issues mo kana mati nyim parliament mo mir ki lok ye pierno miri ma chel tamani ngat mo ke ken mati kar me chung me ber ma chero president me lo Uganda o mire mo ga me gikoten no bet pere medical men bene waneno jima pool ma ke nyamogi e kamera bene ma kwa en lokum h limit o beruti ma taga da ma polle no ketika targeting gin mo pierre kene ento ya da picture ne duju pew nen kamaleng mageti ken lok ma wa yar bot in yarmatin itame be television midweek analysis kian Wilfred Kafi kaba giko wanero ko beri chawani ki wajini liero ka chil ki goga ki tugu ma pat matiga bino me lar ko me speakers me lo Uganda petian ma pawe rio e ka choka ma dit mo time ki chankwanji e retweet ma ter ne na po ngwan koloni o choko dan ma pol ikine jollo president me party DP Norbert Mao general berutie bene kine kunno kadi be peke mine kar me lok bene ma tut inero meno ke come endo banani ya giki paka choke
mau tika gone salute ma tek to twal bot speaker me parliament me lo Uganda anet anita mong kun pa wangi pitian lok mo kene ma wa go mote kit merom nyurne wat ikin speaker ka chiki nobat mau ma chero dana tima be edo ma kwago lokum kit metele wi bie mir pa dano ke tam pa dano pa watwaro nyang ka kwene ke comme exactly ka kamenoni gen gitika nerne ila wala mamene piane kay ner ko beri chawani ilok mo karo ma pigi tiga dada pol dano no tiki nerne nan chalo gwenye ki lok mogo mati am tiyana mo beru tie e kien speaker me parliament me lo Uganda ka chiki nobat mau ma chalo gen jo ma gitika tele me laro kom me beru speaker uno pe yiki gen ya gikine ka choko ma dit mo time ki I chang kwanji retweet pa NRM caucus uno pe kilu chalmo me moto dojo wajiba dokchen ichabet ikiname ni anario nyuro kama leng ni ikin dana dek ma pigi tego waneno nobat mau guberi ka gwenye kilo ke kingi ka jil ki honorable dongoto gu gwenye kilo ke kingi ka jil ki speaker makwaro lokom donye ot donye bedroom yueno tielo kiche mo ken ma pat ko duju ma pole dano guberi ka nana chelo kejo mo nante no romo donye ka kenyo bad waneno kiriya ko ma dit to twal kitma nobat mau dokere loke nyurati kama leng ni politique gak politique ento dano gak pa dano ma pew gen mote ya giki me ka choke I retweet chang kwanji ma wa ko beri keliwa adede ni me mokati kama leng ni ka dana gitwero tele kilok metich nyu kikit me ko me lobo ento dano fu gak dano pa dano dok pier tegradam pangi tami pir keni I comment section bot we tami be television we ko nyang ki bot in I kin nyik lok man ma pigi tego kineno ki chal ki kita nobat mau ka chiki speaker me parliament anet anita mong gubir ka gwenye kere kingi ki changwanji I retweet mo beru tieni romo miu kar ny opportunity ki gem me chako donyo ka wachu lok mo ma kwako lok kom me speaker me parliament me lo Uganda petian ma power rio win tam ki buri I comment section ping itame be television I midweek analysis amore